So hello bab song joto no sarik kaham joto chini tiprasar abar tapers te viewers rongno tini 20 tarik chai mas 2025 ni sarik phang jora o busuk jora te rubber red local market eba domestic red te international market o busuk jora te red kuchugo kasai tong eba tangi okhebo joto jaga no rubber price down klaijak global market o joto international market thayono joto thayono down klaijak obono chung tini srai ke sai malai sinai chini agartala ni domestic market do down klaijak te joto thayo local market joto tripura o joto thayono joto district no down klaijak rubber red gangke tangai komi tongkha obono chung tini srai ke sai malai nai tei ki dam bari glagda ulo na osuk mano tongsinai na tebo komi nai oborong no uklogo sabutong obono who is behind this obono chung tini srai ke khlogoi cheri karenai to chini rubber tapers ro kwbangma lukorok no wana laijak ki rubber dam tai bari glagda ni kwbangma no comment laika ke amni yagulo tini bai sapta kaisa hai ngi thangka down klai thamani fia taksik jora tei an season jora o dam red bar nanu kare ulta se uslui tongo tamni bagai uklogo sabutong uklogo sabu hijagi tong o kar tangi omte heke joto jaga o down klai ton obna chung tini kareoi nainai songka babsam tabuk chung bo thayo bo district go bo thayo bo district go busuk jora tei highest local market price cholui tong eba highest scrap price hit price bo thayo cholui tong obo norongni comment rejakni bisingtei kisa porioi norbai nailena Wilano chini first taku khoroksa comment khaika Tony Deborma mungoi bo sawo chini yang khai 185 rupees champa hour khoi champa hour gangke 185 rupees choli tongo ni sawo motamuti average good price category no khobjagoi tongo taku ya golotai chini taku khoroksa Bipul Jamatia mungoi bo comment khaika tuidiole 165 rupees taka se go mane bo 165 rupees ni sawo RSS 4 seat ni price 165 gangke bad price mane price hamya khobjago tangi gangke komse kom 175 to 170 rupees le manani nango next time ta kisa dam ke phalen bagi chajo bitako kini taku khoroksa Richard Deborma ni bo comment khaika kobor sei nang saka latest DRC ni hisab kisa jungno phurungdi obono sadi hinmani khnayada 2 weeks engkha nono samani obo bhaike DRC hisab khlai obose video khlai di obo ni bo comment ro takuk ang nono thanai obo nono idea rejak bhaike DRC hisab khaina ni bagi ang nono reply rejak phiaba nang a video no nailiana nge ang tewaisa noro joto lukorong bagi no tewaisa haino hai tabu isa buku ba saikna nai fia practically ulo ang video khlai phungnai fia noro DRC check khaina ni gangke kaisa tin kuplung eba drum eba sintek je sapano kuplung kaisa jagani rubber butei no 100 gram pota bai nawinai gangke bati orodi bati chikon chawo ruinai a jago 100 gram thik ruinai gangke acid kisisa rui yasi bai gologoi phungai gangke taisa ferewinai komse kom 4-5 din haike phranai sida karan khainai pura completely RSS 4 sheet haike karan ke phranai abni yaglo sudi je sumani je a jago je sufuru gram tormani obonongkha percentage obhaike romjago percentage ni hisab gendarong practically fungnani bo ang chai tong next time mo chini taku khoroksa Radhika Ranjan hebo comment khaika chini yang Champanagar yang ke seat 170 taka per kg ni bo sawo 170 taka choli tong ni sawo Champanagar area o fia 170 gangke average good price category no khobjago fia ba next time 75 to 80 rupees manani bagi chai tong khorok chini taku Ranabir Deborma ni bo comment khaika monuo 175 rupees per kg ni bo sawo monu hai hachal jaga o 175 rupees per kg ngai tonga motamuti average good price category no khobjago tako Professional tako Priyajit Deborma mungi bo comment khaika simnao 170 rupees chole tongo ni bosawo 170 kangke price average good price category no khobjago fia next time nung bote kisa tobangke phalen bage chaitok ditako Professional bukuk ICT Deborma mungi bo comment khaika khwai behela ho sheet inkai 165 scrap khai 90 rupees average bad price mane price average down khlaijak tangai gangke
165 gangke komse kom 170 to 175 ke phalan bagi chaitok di bukuk next time te scram gangbe komse kom 100 to 110 ta ke phalan bagi chaitok di judino kran gangke proxy ni takuk bikas deborma mungi bo comment khaka dolai monuo sheet 170 scram gangke 108 টাকা ni sawo motamoti average good price hono khop jago obai kheno next time bo phali tongdi takuk ni takuk khoroksa comment khaka kha kufu rai riang nei bo sawo santir bazaro 176 rupees ni bo sawo au average good price category no nang phalkha takuk chini takuk sunaram tripura ni bo comment khaka chini july bari wo tini 180 টাকা পাই tongo ni bo sawo au 180 টাকা ke excellent price as compared to tini ni je price no compare khaine kanke 180 টাকা ke excellent price category no khobjago takuk songka bab song noroni comment no tai por nani bagi thalia tangi kanke video logi thanai je comment por je ro ano nakardi phia norok kobang mana hamjok mung rakha no comment rakha noroni comment no kaisa kaisa kai norok no phunugi manlia ge tabuk jeng nailainai bo borok ni karone jeng tabuk joto rubber tapers ro khadu laijak eba khami thik laijak confuse laijak bo borok ni karone obo hingkha jeng tabuk srai srai ke nailainai ongke bab song norok ani screen no kaham ke nugi mankana obura obong khangke US president ni Donald Trump obo joto no bui joto India hasteni lukorok no karibo joto lukorok no bono siniwo bono nukhangki no te bini gian bo obai kheno tini boni bo character funuguri rekha je baike funuka bo maike funuka jeng obno tabuk cheri naileyana thanai 2 tarik April 2025 ni salmariwo US President Donald Trump asomsa kaisa boot notice karwari rekha obongkangke obono huno tariff obongkha kaisa tax je import khaine export je chini kabangma mani khunoi je baireo thango international market thango baire ni taipse jeng India ti phayo input and export e obhai no e oboni thani kaisa policies lago kharir ka 2 tarik thanai April ni simi আজ দিন সিমি ন আজমসা যত ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ডোমেস্টিক মার্কেট লোকাল মার্কেট যত ন মার্কেট ডাউন নই থাকা গঙ্গে কবাংমা লোকরক ন অবনি বিসিঙ্গ জংজাল মাংখা স্পেশালি রাবার টেপার্স তে যত ডিলার্স হইতে ডিলার্স ন খবইতে যত যে সামগুমু খাই জানাই এবা যত ফার্মার্স রং বাগৈব কবাংমা জংজাল আচাইখা ব্যবসা নর হাইনো হাই নুগুই মানফি কনা আনি স্ক্রিন অর কাইসা বুট রিজাক অ বুটং গঙ্গে অব reciprocal tariffs no oro tax joto jagani no suijak kaisa kangke China no sobse highest tax najangmani gotna oro kangke 67% tax najago je import khlainai rongni je borok import je borok no phalinai oborong no 67% tax nao kangke ta European Union no 39% Vietnam kangke 90% Vietnam bo kabang kung no tax najaka kangke tai Taiwan no kangke 64% Japan no kangke 46% India o kangke 52% motamoti India o bo 52% borok tax lagu khairir ka kangke tai South Korea o 50% Thailand no bo 72% kabang kung no rojaka Thailand no bo kangke tai Switzerland 61 Indonesia was 64 Malaysia was 47 Cambodia was 97 obhai ke kabang kuk no bo tariff eba tax bo include khaika je input khane rong no borok tax rejagan bagi bo asomsa o boni obo tariff no lagu khairir kha implement khairir kha bo jokhon te US president je tariff no bo je implement khairu mani yagulo no joto international market o down klainai joto no urmuru tungflajak eba jengjalo klaijak especially warehouse eba je stock market o toni tonenai kabang kukke manai no phalina eba input khairinai kubun hai country o phalinai oba hai no tax kabang namani karoni no oba hai chini India o rubber je asuk demand kre inke kubun hai country rogo international rogo jeng rokhna nango fia oba hai no tax kabang kuk najangmani karnoi yango rubber red gangke komubi phairuk ngai jeng rubber tapers gangke jengjaro achaija ongka babsang okong no khnawi norokle bahike ma tongkha ang gangke praino kha thijak damning gangke rubber ranani demotivate ngi thangka je red komubi thangman karne fia joto lukorong no ani phajingti koimu joto no rubber raitung di eba samung khlaitung di je norok khlaitung mani phainai buskango rubber price haino hai tei tebo kusugo kasanani phajing tamni himalaya oje lagu khaimani bisi din tongglak ko aro je
as per report o naimani hingke 90 din ni bagai lagu khai toni jakha nei khnao phia expand mane decrease phanongui mano increase phanongui mano mane komui phan mano kabangui phan mano date taksuk jora ting hangke 90 din nei saklaijak songke vibe song last paithago norongni comment ke sadi norongni market o busuk jora tei highest tini suk jora tei paijagui tong eba scrap eba sheet busuk jora tei local market o choloi tong omono kisa comment ke sadi tei tini 20 tarik chai mas 2025 ni rubber price update kangke uskangni thanai শুক্রবার ni price no price ko kuno kaisa phano changes kri ko muji RSS 4 hindi muji RSS 5 hindi jotono